Hi meow, good morning. Ado mayam ngasise nungthi yamna mangi bako. Ado nungsa sagadra na khanba nungse yamna mangi. Ado ngasigi recipe siti kari oidono haibada utti oina tawrake. Ado motor utti oina ado sida laire motor aina kara tingaga thamam bako. Ado aidi usoi siga kara laire usoi kara ka hapaga ado utti tawrage dai maroi do siga laire aw patigom yenam tespata haripop laire adudi mayam makata na dum yingminarsi ado ai hojik cooker motor sa hapsalani ado agi kam thoni bako usoi siga motor siga puna kam do ani ado kam do ga mulaga adaidi thongba si so yamna hadi laiba mong da thongbani bako mayam su try tawraga yengo adaidi dunasu hadi kamdo ka thongba si chum mahaw ama hen bane bako tuni mayam adudi makata na dum yingminarsi ado mayam ai hojik usoi ga motor ga da phut pagi thangat kare bako ngah kamalaga adoi khara watli ngai dagi adoi lothoga uti apun tawdro ado makata ba dum yengalake hojik khana thangala